muga kula panjenengan pada oleh rahmatna Allah Ta'ala, pada oleh syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rabu sedaya semulja, malam mangken kula keadaan sebab seperti apa yang disampaikan oleh MC pembawa acara ki bodo kebarengan kula ki kurang 4. Mari dento Gus Muhib datang, Gus Muhib ki kurang 4. Aku mek pada lari semangken penceramah. Berarti banyak otang bola Pak. Hadirin rahimakumullah, malam mangken kula eonceng dek kanto kenengan Madrasah Al Anwar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad. Maka tentunya saya akan menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan pada ceramah malam hari ini, annahu sallallahu alaihi wasallam mamba'ul barakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ujung dari keberkahan. Sumber barokah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau maka jangan berharap sebuah keberkahan, karena keberkahan itu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencari keberkahan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menceritakan bagaimana berkahnya Nabi Muhammad, agar kita tahu bagaimana kita harus berhubungan dengan Nabi kalau kita mau barokah. Mon panjenengan tak bisa semak ke Kanjeng Nabi Muhammad, maka pastikan jangan pernah berharap barokah. Mun panjenengan teroleh barokah, berarti sampean harus dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Barokah itu habba idza barakal maula tulaqi hubub. Satu biji jika mendapatkan barokah dari Allah maka akan menjadi banyak para hadirin. Contoh, orang namen padi sawah, nandur padi pari Pak. Pertama yang ditebar itu wene, bibit yang ditebar. Bibit yang ditebar 10 kilo. Katakan cuma 10 kilo Pak, wene ini cuma 10 kilo. Begitu ditebar, hasilnya kalau jadi 10 kilo bisa menjadi 4 ton. Itu namanya barokah. Barang sing titik oleh barokah hasilnya akeh. Maka itu kita hidup di dunia ini perlu kita kejar barokah. Sebab monta oleh barokah Pak, hidup di dunia ini tidak akan nikmat. Orang nikmat itu bukan karena banyak uang, neguk pese banyak Pak, tapi tidak barokah, maka hidupnya juga tidak nikmat. Ada orang yang tubuhnya sehat walafiat, tapi tidak barokah, maka hidupnya pun juga tidak nikmat. Berapa banyak orang yang hidupnya melarat pas-pasan, tak neguk pese banyak Pak, tapi oleh barokah dari Allah Ta'ala, oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad, hidupnya nikmat. Haji daftar, umroh berangkat, maulitan istiqomah buat acara maulitan,
Urunan masjid, sumbangan pembangunan ikut. Padahal ekonominya rendah, tapi barokah. Maka barokah ini adalah tolak ukur, bukan diukur dari banyaknya uang para hadirin. Percaya aja sampean kula mon nyambi jamaah ke umroh Pak. Sebagian jamaah umroh saya yang berangkat dengan saya bener orang soki teretan. Bede orang Kejayan tukang becak bisa berangkat umroh. Bede boleh tangkan cak andi kelakuan makelar. Kadang jualan selok, kadang ya makelaran apa sepeda. Umroh berangkat bisa jalan, bisa mangkat aman, nyaman, damai, tentram. Beda boleh orang sesoki, gula kenal. Datengin sarang gula, pas beda acara gula matur. Pak, sampean sudah haji belum? Belum beb. Wah, padahal raja Pak bungkon apa? Jok keboter. Mobilnya banyak pengusaha. Sudah haji Pak? Belum. Daftar? Belum juga. Bagus. Mate boy kagak. Reng soki daftar tidak kita daftar. Pak, sudah pernah umroh? Belum beb. Ndak kepingin umroh? Belum beb. Alhamdulillah, tuli masuk kuburan kagaknya. Odik cap apa sampean? Pesena banyak neguk lah, andi lah orang cukup. Tapi tidak barokah. Sibuk dengan urusan dunia, habis di dunia. Jadi nama orang sih tak pinter. Pagi mikir dunia, siang mikir dunia, sore mikir dunia, malam mikir dunia, ujung-ujungnya mati meninggalkan dunia. Tak sampai masuk ke dalam kuburan. Nyarek PC sampai tua. Urusan dunia masuk ke kuburan tak nyambi dunia. Orang yang pinter apa orang yang tak pinter? Orang yang tak pinter nih kan. Ben orang sing ngari ya tretan, namanya apa? Tak barokah. Maka itu banyak orang yang siap uangnya tapi barokah ndak ada. Datang sumbangan, kanggui pembangunan. Oh, misalnya apa ya? Musola. Ji, musola kita mare Pak Ji ini. Orang ngasoki neguk WC banyak. Mobil bodoh. Bungkona raja. Binek tapi situng. Datang panitia pembangunan, Ji, sumbangan Ji. Ya, masuk ke dalam amplop. Sangku 10 juta. Buka 1.000 Pak. Kebi beli semen oleh 2 ki kurang. Akhirnya oleh sebulan panitia datang boleh Ji, pola bodoh Ji, norok boleh Ji sumbangan Ji. Pesoe duit haji ya. Pakai dia bolak balik lah terus datang lah anu. Padahal cuma nyumbang 100.000. Bodoh orang tani, tapi istiqomah norok kegiatan, norok sumbangan apa? Le nikah sih sebut nama barokah. Bodoh boleh orang sehat walafiat tapi tak barokah. Tengalen. Bodoh orang ngap seborna. Bodoh orang sih bodoh kekurangan secara fisik. Mungkin kakinya, mungkin tangannya atau yang lainnya. Secara fisik kurang, tapi subhanallah ternyata ibadahnya lebih baik daripada orang yang sempurna. Ini karena mana barokah. Maka itu yang kita cari di dunia ini adalah barokah. Cok nyari lain. Nah, sampeyan berangkat mangkat ziarah. Oh, ziarah ke para habaib, ziarah ke para ulama, hayyan kana au mayyitan. Hidup atau mati yang kita ziarahi. Neka tujuannya cuma situng, nyari apa? Nyari barokah. Sebab mon panjenengan oleh barokah, sedejo urusan bakal jadi bagus. Alhamdulillah. Bon, masuk ke dalam pembahasan. Sumber barokah neka Kanjeng Nabi, Pak. Mangkan apa semak panjenengan ke Kanjeng Nabi, Pak, Bu. Jok jauh dari Kanjeng Nabi. Eman lah. Kanjeng Nabi, siapa yang dekat dengan Kanjeng Nabi barokah? Tengalen. Nabi waktu di dalam perut ibunya Sayyidatuna Aminah. Ibu Kanjeng Nabi hamil. Derema bekto hamil,
Tidak sama dengan wanita-wanita yang lain kalau hamil. Karena di dalam perut ibu Aminah ada bayi yang membawa barokah. Hamlan khafifan la tajidulahu thiqalan wala alamah. Ibunya Kanjeng Nabi Muhammad hamil, enteng perutnya Pak. Tidak berat sama sekali, lahirnya gampang. Bahkan ibunya Kanjeng Nabi beliau mengatakan, saya lebih merasa sehat pada waktu hamil ketimbang saya dalam kondisi waktu tidak hamil. Biasa Pak reng binek mau tepak ngandung neka banyak tedung. Tak iya Bu? Thank you Bu. Ya tedung akan tedung mau anu akan tedung muntah. Dia tok. Tapi ibunya Kanjeng Nabi karena yang di dalam perut ini Kanjeng Nabi Muhammad, boh tambah sehat Pak. Kata ibunya Kanjeng Nabi, saya ini hamil besar tapi tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan ibunya Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi ada di dalam perut ibunya, ibunya merasakan keberkahan yang luar biasa. Mimpi Pak, ibunya Kanjeng Nabi mimpi kepanggi sareng malaikat, mimpi ningalen ria, ketemu bi para nabi-nabi. Ibunya Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi ada di dalam perut ibunda yang tercinta. Barokah. Begitu lahirnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu lahir hampir-hampir subuh Pak. Ya mungkin antara jam 2 malam, jam setengah 3 malam, jam 3 begitu. Antara itulah. Itu detik-detik kelahiran Nabi Muhammad menjelang subuh. Hari Senin menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal. Itu detik-detik kelahiran. Langit ki peteng Pak, sobung cahaya sama sekali. Begitu Kanjeng Nabi lahir, barokah yang keluar. Langitnya menjadi terang para hadirin. Perak Pak dok langit Allah Ta'ala. Sampai orang mengatakan, cahaya apa ini? Ternyata cahaya yang keluar dari jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bayinya Kanjeng Nabi sajidan syakiran ka'annahu badrul fi tamamih. Kanjeng Nabi Pak caren mon bedo orang kantong lahiran seperti kelahirannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir sajidan sujud Pak Kanjeng Nabi Pak. Bayi di masih sujud nggak Kanjeng Nabi Pak Bu? Kanjeng Nabi lahir sujud sajidan syakiran, syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad, matanya Kanjeng Nabi waktu masih bayi, waktu sujud, beliau setelah itu matanya melihat ke atas dan tangannya begini. Tangannya Kanjeng Nabi, tangannya bayi itu begini, seperti seakan-akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu bayinya Kanjeng Nabi para hadirin. Hadirin rahimakumullah, keberkahan yang selanjutnya, Kanjeng Nabi itu pernah disusui oleh seorang wanita yang namanya Halimatus Sa'diyah. Kanjeng Nabi itu pernah disusui oleh wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimat Sa'diyah ini imro'ah miskinah dha'ifatul jisim. Halimah ini orang perempuan yang dari kalangan orang miskin, orang tandi WC Pak, orang melarat. Ben Halimah ini secara badan kurus Halimah ini. Mohon maaf sekali lagi, Halimah Pak, kalau memberikan susu air ASI Bu kepada anaknya sendiri, terkadang yang keluar bukan air ASI tapi darah yang keluar. Kenapa? Karena Halimah terlalu kurus, tidak ada makanan yang dia makan. Tapi begitu Halimah membawa bayinya Kanjeng Nabi Muhammad, subhanallah, langsung air ASI itu penuh dan keluar dengan derasnya, diminumkan kepada Kanjeng Nabi, masih lebih-lebih, dan diberikan kepada anaknya Halimatus Sa'diyah sendiri. Barokah. Kalau ada orang sakit, mohon beda orang sakit Pak,
Sambangan edetengen sareng Kanjeng Nabi, detik itu langsung sehat. Oleh barokah Kanjeng Nabi sampai dibuat qasidah kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji kullu baitin anta sakinuhu. Setiap rumah yang engkau ada di dalamnya wahai Rasulullah, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu tidak butuh pakai cahaya. Kalau ada rumah yang rumah itu didatangi oleh Kanjeng Nabi, patenono lampune wis. Rumah itu terang karena wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan begitu memang barokahnya Kanjeng Nabi. Wa maridin anta aiduhu, dan jika ada orang sakit yang didatangi oleh Kanjeng Nabi, qad atahullahu bil faraji, benar-benar Allah telah mendatangkan obat untuk orang yang sakit, langsung waras seketika itu. Bedes itu orang sakit Pak datang ke Kanjeng Nabi, matur ke Kanjeng Nabi, anu ya Rasulullah, saudara saya sakit ya Rasulullah. Baik, besok saya ke sana. Begitu didatangi oleh Kanjeng Nabi, ki buru Kanjeng Nabi masuk, Pak. Ki buru uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sakit langsung bangun dari tempat tidur, nemuin Kanjeng Nabi. Langsung sehat total spontan oleh barokah Kanjeng Nabi. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, panjenengan montro selamat dunia sampai akhirat. Kula pesena ke panjenengan cuma situng. Ayo semak ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan pernah kita jauh dari Nabi Muhammad. Demi Allah, moreng sing jauh dari Nabi Muhammad, maka dia akan susah di alam kuburnya. Karena Nabi telah mengatakan di dalam sebuah hadis, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Bahaya besok orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat itu gelap. Masuk kuburan ya sobung lampun nandretan. Di kuburan ini peteng, Pak. Apalagi nanti di akhirat tidak ada lampu, yang terang hanya wajah Nabi Muhammad. Mon kula panjenengan sampai nanti di akhirat tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, maka jangan harapkan selamat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka itu ayo kalau Anda kepingin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, satu syarat yang pertama, agrobukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Oleh karena itu banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Sampai di rumah sholawat, sampai di sawah sholawat, pokok napa beijek sampai kelopain sholawat, 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 sholawat dan sholawat. Dan orang yang baca sholawat, Pak, khususnya orang yang mau baca maulid Nabi Muhammad, ini nanti akan dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ma min makanin quri'a minas sholati ala nabi illa qad burik. Tidak ada tempat yang dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad kecuali tempat itu akan diberikan barokah oleh Allah. Maka itu sampean jangan sampai lepas baca sholawat. Biasanya kan bodoh kula nek kadang-kadang kan bodoh orang si apa naro tong gentongan lho Bu. Bodoh tempo bental kadang-kadang. Sapu kan bodoh nggih biasanya nggih. Beb, tidak remah hukum ini terserah tak apa-apa. Tapi yang jelas jangan rebutan pada waktu menghalul ki. Ini karena mana sampean tak kurang ajar ke Kanjeng Nabi, tak sopan ke Kanjeng Nabi, merabu Kanjeng Nabi rabu panjenengan repot karena hibi. Ini karena mana tak hormat. Contoh, misalnya kiainya datang. Kiainya rabu, ayo kita berdiri. Ya apa? Macam apa qasidah dan apa
Maulaya sholli atau ya Nabi atau macam apa? Biasa namun kiai datang macam apa, Pak? Tola'al badru ala kiai datang mancing kabeh pun. Apa tujuannya sampean mancing mun kiai datang? Neka tujuannya sampean akhir hormat. Begitu juga Habib Ali Al-Habsyi ben para ulama-ulama sing ngarang maulid silainna bedebektona mahallul qiyam. Ayo mancing sedaja. Tola'al mon kiai Rabu. Lemon maulid mancing ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mancing apa? Nyambut Rabuna Kanjeng malah malah apa? Wewe kurang ajar ke Kanjeng Nabi. Bodoh situng reng sogi, Pak. Lah nek cerita penutup. Bodoh situng reng sogi. Kula matur ke reng sogi nika, Pak. Mungkin tak ngerti. Ngonceng kula dek situng acara PSE tabur lagi, Pak. Ya Nabi salam alaika. Oh, orang rebukan kabeh. Si bagian hadrat tok dung sampai mari, Pak. Si orang soki den tok. Oh, ambek guyu-guyu. Kula hadir. Namanya Umar, Pak, ngamokan ya biasa. Ji. Cek terus lagi Ji ya. Lain bekto Ji. Kalau ingin seperti ini nanti kalau acaranya selesai baru tidak apa-apa. Kalau waktu hormatun Nabi jangan Ji takok kena yang belet kakek Ji. Ngamuk kajine, Pak. Wah, wan terserah ngamuk tak ngamuk urusan kakek. Yang penting saya sudah kasih tahu dan saya kasih tahu yang betul. Oh temenan, Pak. Akhirnya niat kajir niat tahun ngarep ngunceng Habib Umar boleh pas waktunya mahalul qiyam tak tawuri duit mana. Katanya kaji kok cak dek panitia aku lagi buru preman. Kaji matur nih, Pak. Sampai nona Habib Umar tahun ngarep tolong tanggalannya dibunderi. Aku ngundang mana aku ati sahuran duit. Panitia telepon ke kula sumpuran Habib kula perintah iya perintah siapa? Perintah kaji ya suruh apa? Ngonceng pada jenengan boleh. Engki saya kapan? Tahun depan. Acara apa? Molotan. Ki buru mare ceramah. Ngonceng boleh kurang setahun. Karena apa? Bunten beb kaji ngamuk. Polana sampean matur ke kaji nggak boleh nyebar uang pada waktu mahalul qiyam. Kaji ngamuk. Dimma bede apa kualat dimma bisa kena yang belet kok ngonceng boleh tahun nyade tahun si datang ngonceng Habib Umar engkau tahu nabur PC boleh. Oh iya pastekno tanggalnya catat tanggal senapa Beb tanggal sekian ya tanggalan saya bunderi khusus menghadiri kaji lah, Pak. Kula niat dalam hati ya Allah ya Rasulullah mon sampeyan bangga dengan apa yang dilakukan kaji ini maka saya ingin tahu ya Rasulullah. Tapi kalau panjenengan tidak ridho dengan apa yang dilakukan kaji ini dalam berbuat mengeluarkan uangnya pada waktu mahul qiyam saya juga ingin lihat ya Rasulullah. Dan totok bon niat dalam hati gula tahun datang hadir gula, Pak. Alhamdulillah kaji tak datang. Cariin gue gula, di masih kunjung tak datang. Akhirnya datang naik kursi roda, setruk. Dia dah, Pak. Aku nggak etek. Suruh kursi roda, kakek Ji. Akibeb, alhamdulillah Ji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu PSE Beb. Kulit tadi apa pun Beb, mobil jual. Sepeda tadi ngomong tadi tak bisa tadi dia tok
Melarat Pak, mobil dijual, sawah dijual, tidak punya apa-apa, semangken, oh rumah kontrak, ayo sabur duit mana ji, ceporan Habib, tadi bil, mati boy kakek zaman, Allah, bener balet apa Pak, Nabi tidak bisa dibuat mainan begitu, Nabi jangan dibuat mainan. Hormat Nabi tidak apa-apa. Nanti ya Allah, tak sawari duit, niat-niat seneng-seneng ambil niat sodako, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah selesai, begitu caranya hormat kepada Kanjeng Nabi. Terakhir, apa jenengi desa Pusu Malang. Pusu Malang ini kan Pasuruan, Paserpan naik ke atas. Sampeyan pernah tahu Paserpan naik ke atas terus. Kebi acara Maulid. Unjung maulotan, sabuk dek teras, ya adaan bungkona bodo anu, apa terop panggung, wade panggungnya, udah coro ceramah, lo terop kebi apa anu panggung dah, anu beb, untuk acara besok, oh besok beda acara boleh, pendatang siapa, pelah beb saya bala, rajo panggung ah, bunten besok seneng-seneng beb, lo seneng-seneng apa? Anu Unjung biduan dari Surabaya, bi dari Malang ya. Aku cocok deh. Minta datang bu besok gue mesti nah. Harusnya kan ngunjung gula besok iya terus tahu gula Pak. Oh jadi sebang malam nih kan sampai ngunjung Kanjeng Nabi laku ngunjung absaam deh ya. Cocok datang lah. Begitu nak hormat ke Kanjeng Nabi sabuk ya adaan bungkon nah pas acara ngebor-ngeboran sao salon apa sae ana sae sembarang sae marangin bisar oh ke kiai berempa kake penyaan di mah bima anu bisarona ria tukang ngebor ya oh ya jauh beb oh kiai paling senapa mau tukang bor ya mahal beb satu orang sekian juta kakek setiap orang 1 juta teh malam mendatang Kanjeng Nabi laku sampai mendatang setan mugdar moga mandar moga paringin selamat Pak mandar moga paringin selamat oh wis mulai gula Pak mulai meneh wayahe wayahe gitu Pak oh biduan jok tanya sampai nama biduan Bu putih-putih Bu lek ngombe kopi ketok masuk ini gini saking poten nah naik ke atas panggung gitar mulai tring ting 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 pokoknya mulai apa lagu tring 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 siap kabeh pun satu lagu dinyanyikan dung dudak dung ngene Pak satu lagu ki satu lagu tak totok selagu Pak gempa bumi loh yang tidak masuk akal yang gempa itu cuma di daerah apa namanya pentas sebelahnya ndak pentasnya tok goyang robo Pak buat alhamdulillah tidak ada yang di atas pentas kecuali kakinya patah kabeh di atas pentas jatuh brek semuanya kakinya patah 1 patah 2 terserah patah senapa pun pokok patah bingung panitia dibawa pulang naik mobil 2 mobil khusus yang satu rombongan para biduan yang satu rombongan para anggota iki duk anggota apa iku jenenge iku iya iku 2 mobil dibarengi dengan mobil-mobil yang lain jalan Pak Weng mobil yang lain aman pas di 2 mobil itu longsor ayo untung nggak sampai jatuh Pak ngambang endok lur-lur nih wah kayak nang permainan Dufan di Jakarta itu bingung Pak ya Allah orang kampung gue kabeh akhir oleh 2 malam kepala desa di masyarakat ben sahibul hajat ke Pasuruan beb bener alhamdulillah tepat aja kok pas wis anu besok ngunjang maulutan tok pun beb lah mau ngunjang maulutan tok bagus cocok oleh karena itu Kanjeng Nabi jangan dibuat mainan Kanjeng Nabi diambil barokah
barokahnya. Pun mandarmo ke kula panjenengan pada oleh barokah khususnya musola si bangun nika mandarmo ke oleh barokah Kanjeng Nabi tuli mare Pak ki jangan di rezeki to re Pak nika amal jariyah si paling nyaman nika bisa nyambung waktu sampai dalam akhiratna Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadhihi jam'an marhumah wa min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati Kiai. Tonton dek. Hati-hati. Hati-hati. Hadirin jadaja sekol yang menjagi, sebelum saya turun mari kita membacakan suratul Fatihah setelah ini untuk almarhum guru kita, kiai kita Kiai Abdullah Syaukat yang sudah meninggal dunia. Mandar moga kula panjenengan pada oleh barokah kiai iki. Engki ahlan wa sahlan. Ngirim Fatihah khusus lagi Kiai Abdullah Siraj nggih mantar muga kula panjenengan oleh barokah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratir Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa usuli wa furu' tasibina ila ijma'in. Tawasyam rahmal maghfirah khususan ila ruhi Abdullah Siraj min Siraj Milajuddin. Anallahu taghsyam birahmal maghfirah wa li darajati wa juga batubati wa anallahu subhanahu wa ta'ala yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadini yakutun salihah wa ala mana wa salafna wa ina wa qasad-qasadna wa ma talab-talabna wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, jadi MC boleh Pak. Pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadiniya wa ala mana wa salaf bisirril Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصال
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل
لطيف ولم تزل أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف ولم تزل عدنا أزيل ما قد نزل من فضيحي خاطب شديد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل سائل همنا يهون باسمك يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أزكى السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسك وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم الشهادة والخيول صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
يا عاشقين محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله يا هائمين شوقا إلى قربه اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام يا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام و
وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل صادفتني من لدنك عناية لا أزور طيبة والنخيل جميل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول الذي رد العيون بكاية لما بدت فوق الحدود تسيل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من ملة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في منعان الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان. فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران، فيه شفاء للصدور ورحمة
فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتلال في الغرفات خير مكان. اللهم صل على محمد. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل التقوى إليك يا ربي. يا ربي كل الزمان. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان يا حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين كربوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيجا، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيجا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الكثرة كشفت ناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. فذا الحق حكمه على من أتى الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق شبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي. سلام عليك يا رسول. سلام
مرحبا بك إن بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا نهج سبيلي كي به نصعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله يا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داعٍ مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفيع لا أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرم وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد بطولا مغولا موتوها سرا صلى الله تولى ذلك عليه. للشرف عند الله ذي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاع فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم البت وجهت فلما شرا غشيتني ظلمة ورب وكشريرة يميني فسمعت قائلا يكون أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرب والظلمة والكشريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قالت فلم عليه. يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينة بما يودي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابة بطون الأوراق صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا ولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله فالرب لا عليه. يكون ولا يقال إلا معروفا له لك السهل واللفظ المتاوي عن المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله وله عليه. أشهد على العباد القوية التي ترتد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرة به تطرد الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في علقه وعنقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه والعون لا في مده ومكانه أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم السهاب إلاني صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده للمؤمن وقال مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الخطب كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min dararil awsafil Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'mali maqbulah wa tawjihi fi tawajjuhatil khalisati wasfilatil mawsulah. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul a'mal fata'udhu dhafira wa ala babi izzatihi tuhatturihal fatakshaha minhul fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi amad risalatuhul alamin. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمام في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشريف جهاده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الإرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekadinto rangkaian pemawasan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sepada muljah ajak jaga delu. Masih banyak rangkaian acara selanjutnya termasuk mau'izah dari Semolja Kiai Haji Muhibbullah Khalil. Untuk acara selanjutnya engki Kak Dinto sambutan atas nama sambutan dari Ketua Panitia Nyon Sepora Kak Dinto Eralat. Acara selanjutnya pun engki Kak Dinto tahlil sebakal sampai akhirnya sareng Ustadz Qasim. Eralat polos sebakal sampai akhirnya sareng Semolja Kiai Haji Mukhtar Syurat. إلى رب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهديه وصحبه وإلى أرواح والدينا وأموالكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها وغفر الله لنا ولهم ورحم الله لنا ولهم ورضي الله عنا عنهم وجعل الجنة مأواهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا والذكر فلمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله سلمنا في الدنيا والآخرة 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 يا الله سلمنا في الدنيا صلوا على النبي صلى الله على محمد 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 صلى الله
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Matur selangkong atas pemawasan tahlil kiburuh ampun sampai aki sareng simbol Kiai Mukhtar Syurat. Tineng acara selanjutnya pun engki kadinto sambutan dari pengasuh TPQ Al Anwar sebekal SMP akina sareng semulja Al Ustad Qasim bektaban tempat abdina yaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ayyuhas sadat alladhi karramnahu ahsana takrim wa faddalnahum ahsana tafdil wa nakhussu bidzikri selerana Al-Habib Zainal Abidin bin Talib bin Aqil As-Saqaf, Habib Abu Bakar bin Hud Al-Hasmi, Habib Ja'far atalahumullahu umrahum fi sihhatin wa afiyah. Para alim, para ulama, terutama Kiai Mukhtar Syurat selaku ramakuruh Etisas Lamrit alladzi sami'nahu wa ata'nah. Para panitia penyelenggara qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebatan kula muljaaki, para wali santreh, wali murid sebatan kula hormatan. Ngereng maci syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ika dimah malam mangkin kula pun panjenengan paringe sehat, paringe beres, cuaca paringe terang, alhamdulillah, sehingga kula pun panjenengan setajah bisa kompol tempat kadintoh sebung tujuan lain ananging niat ta'zim, niat hormat, niat ngagungake dekat bulan kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar moga kecintaan kula ben panjenengan dekat Gusti Nabi ebaleseh sareng Gusti Kanjeng Nabi sehingga kula ben panjenengan oleh syafaatah baktoh sebung syafaat sebisa meri syafaat kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mantar moga tetap tercurahkan kehadirat keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun nutuaki setajah manusah dari jalan sepetang alam jahiliyah menuju teran sepadang alam ilmiah gadintoh agama Islam.
hadirin para rabu sebatan kula muljaaki. Kula mewakili panitia boleh, mewakili panitia sekaligus atas nama pribadi sebagai orang sepasrain nak kanak kenek nikah. Matur sekelangkong pertama, matur sekelangkong atas rabunah panjenengan sedajah. Matur sekelangkong atas sumpengna sampeyan sedajah sehingga acara malam mangkin terlaksana kati nikah merianna. Mentermoga sumpengna panjenengan sedajah, sumpengna baik berupa tenaga, berupa materi, mentermoga ibadah kelaban balasan selangkong banyak, selangkong saya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Kula sebagai pribadi dan mewakili panitia tak bisa males apa-apa kecuali doa jazakumullah khairan katsira. Nomor 2, kula nyaon seporah menabi pada kekurangan dari segi tempat. Nika cek rombona tangge maklum, nika bon pring nika. Mon masuk ada bon pring nika lumayan larang. Nika kan toh mode gratis. Keng siap eka kerin daun bereng. Nyaon seporah sebanyak nikah sebisa diusahakan oleh panitia. Maklum kenangan kita memungkinkan ketika nikah. Nyaon seporah sebanyak atas kekurangan baik dari segi tempat atau dari segi daerah, dari segi jaminan. Nyaon seporah hadza minni wal afwa minkum. Nikah kemampuan panitia nyaon seporah dari panjenengan sedaya. Para hadirin, para rabu nikah kambing ngerantos rabuna Kiai Muhibbullah jaipun badai jalan badai Karangasem jaipun. Oke, lumayan nih. Kami kuk tangge. Ulangan pole tahun saya ada kula pernah nyampaiaki situng hadis. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Addibu nika bane kun cuma allimu. Bane kun cuma soro ajarin, tapi addibu jadikanlah 3 hal ini menjadi karakter, menjadi kebiasaan dari seorang anak. Anak pebiasa dekat telok hal nikah. Tapi sebelum ada di anak, orang sepaling bagus, pendidik sepaling bagus nikah ta'addabu qabla an tu'addibu. Seharusnya sebagai orang sepo kau tuh beradab dengan 3 hal nikah sebelum ngajaraki 3 adab nikah dekat anak-anak. Jadi orang sepo nekade kau tuh gangkui telok hal nikah. Jadi anak bisa nyuntuh dekat orang sepo. Sebab anak nikah napa candeng sepon ma fil aba fil abana. Napa saya kelakuh orang sepo yang kikeneka insyaallah saya kelakuh anak. Makanya orang sepo kau tu biasa ngelakonin telok hal nikah sehingga dadi karakter de anak cucu nah deki de budi are. Napa telok hal nikah pertama hubbi nabiyikum. Ajarin putra putri nikah pecinta deka Gusti Kanjeng Nabi. Ajarin tumbuhkan rasa cinta di hati mereka deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek kama carana rasa cinta tak bisa bener rasa ngapil bisa yenom bener ngaing bisa yenom bener nganase bisa edeer sehingga masuk ke dalam jiwa anak. Rasa cinta nika bisa ditanamkan ke dalam jiwa anak kelaban cara mecaaki maulid mecaaki sironnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan pada cerita ne Yaman nika ne Yaman nak kana umur 15 tahun nika biasa mimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa, anak umur 15 nika mimpi Gusti Kanjeng Nabi biasa. Ana apa pola? Pola setiap orang sepo nek Yaman nika sebelum anak tedung nika selalu dibacakan sirah Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kelaban sirah saya masuk ke dalam jiwa anak, timbul rasa cinta, rasa senang dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dari senengah dekat Gusti Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi hadir di dalam mimpinya nak kanak sebedah Yaman seahli ceritain sirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak maca sirah Gusti Kanjeng Nabi supaya timbul rasa cinta nih. Mun yang sepona bisa ajarin tibi anak nih. Baca aki ini Maulid Ad-Daibai nih kan. Saya tulis Imam Abdurrahman Ad-Daibai luar biasa. Nih Maulid Simtid Duror, saya tulis sareng Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nih semuanya sirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak sareng Habib Umar lampun lek jelasaki proses ketika Nabi dalam kandungnya ibunya Sayyidah Fatimah sampai beliau tak merasakan sakit. Nah, sebelum menikah kabit ciptaaki sareng Gusti Allah ketika An-Nur Nabi belum diciptakan, ketika An-Nur Gusti Kanjeng Nabi nek ciptaaki sareng Gusti Allah bi Allah sudah dibanggakan. Maka nek Maulid Ad-Daibai kan pada bacaan wa arada fakhrahu 'ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nah kan wa arada fakhrahu 'ala al-asya. Allah mengumumkan bahwa kehebatan Nur, kehebatan manusia yang akan lahir ini alal asya, semuanya diumumkan oleh Allah betapa hebatnya satu orang ini yang akan kelak diciptakan oleh Allah. Diumumkan. Allah mengatakan hadza sayyidul anbiya, ini nanti yang akan menjadi pemimpin para nabi. Wa ajallul asfiya wa akramul habaib, kekasih sepaling muljah, kekasih sepaling agung. Neka Allah sampai ngomong maki ngak neka dari muljana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka ketika An-Nur tok neka diciptakan sudah dibanggakan seperti itu oleh Allah. Sebab Nabi neka diciptakan nurnya Nabi itu diciptakan min nurih, dari An-Nur Gusti Allah. Makanya ketika karena Nabi neka diciptakan dari An-Nur, ketika masuk ke Arasy menembus Sidratul Muntaha, Nabi tak ancor. Malaikat Jibril kan tak gelem. Dalam peristiwa Isra Mi'raj malaikat Jibril ambu, tak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Wis kedina Muhammad engkau tak bisa. Mun sampai engkau masuk desah ancor sengkau. Mun Nabi pun tak ancor. Kenapa? Karena setiap perkara yang ada itu nikah semuanya diciptakan min nurihi sallallahu alaihi wasallam, dari An-Nur Gusti Kanjeng Nabi. Ini kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Penasaran malaikat mak bedah manusia sepaling hebat sayyidul anbiya ajallul asfiya akramul habaib atanya. Makanya terus aki dan rawi kedua gil huwa Adam, apakah manusia jiyah Nabi Adam? Dan malaikat napah manusia sehebat negah Nabi Adam ya Allah. Qal Adamu uniluhu bihi a'lal maratib. Benar Nabi Adam bisa muljah gara-gara nurah riyah. Nabi Adam bisa muljah, bisa hebat sampai malaikat epakon sujud dengan Nabi Adam nikah gara-gara nurah orang riyah. Benar Nabi Adam. Nabi Adam bisa muljah sampai mengalahkan malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Malaikat makhluk semuljah niki sara sujud dan Nabi Adam gara-gara kemuljaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya boleh malaikat karena Bani Adam kil huwa Nuh, apakah manusia semuljah nika Nabi Nuh ya Rabb? Penapah manusia si paling agung neka Nabi Nuh ya Rabb? Qal Nuhun yanju bihi minal gharq. Nabi Nuh bisa selamat dari banjir topan, banjir yang menggenangi bumi selama kurang lebih 6 bulan, tertutup air semua
daratan nika sebisa meselamat Nabi Nuh nika Allah menyelamatkan Nabi Nuh bihi sebab nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika Nabi Adam diciptakan nika nur nika isabek dekat Gusti Kanjeng Nabi Adam. Nur nika isabek de aben Nabi Adam. Makanya ketika nur nika pada Nabi Adam nika malaikat ketika Nabi Adam lewat ajeling sudah aja. Ajeling kapi malaikat ke Nabi Adam. Malaikat Nabi Adam akhir penasaran je udah apa malaikat nak ngabes kepi ka engko. Aja orang anyar sing kok. Malaikat ngabes sudah aja ke Nabi Adam. Akhirnya karena jelasaki nek beenjiah badah an-nurrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gara-gara jiah malaikat ngabus ke kapi. Akhirnya Nabi Adam nyon karena nur badah edainah nyon epindaaki nur neka deka tanangah Gusti Nabi Adam. Akhirnya pindah nur deka dekat tanangan Nabi Adam sehingga Nabi Adam bisa ketengal dekat nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ejiyau maka neka saya gabai biritan tiba maca adan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sunnat marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah pas osa paki deka merepata. Dan neka dari neka kiai ampun darabu alhamdulillah tabi-tabi dak gula. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Para rabu sebatan kula muljaki. Nekah sekonek cerita tentang kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mun cerita ngak nekah iya cerin ke putra putri kula pun panjenengan. Insyaallah dari kenek nekah mereka andi idola. Selalu mengidolakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cireng mon kene pakai setelen salon melon. Apa boleh di aparati saya setujuin mendatang salon aprunya mana? Hah? Iyalah masa tak isa berisen lah umpama daerah. Coba tanamkan ke nak segini masih petekuin HP coba SN solawatan. SN puji-pujian saya jelasaki nasab Nabi kan berdekat nyanyian bahasa Indonesia menunjukkan nasabnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lagu waki sareng Habib Syekh kasa. Insyaallah kasa etoles sareng Habib Rizik insyaallah saya ngabai kasa. Abdullah nama ayahnya kasa. Insyaallah mun nak mulen ki kene certelen ngak nekah insyaallah deki muncul timbul tumbuh rasa cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarin nyanyian melolo. Bapak-bapan senang sekali. Osom salon trekan salon mini ngobo salon gagapi nya mecerok norok melolo dadi orang. Nah orang ngodik tadi prinsip sekali. Orang ngodik je pedep.
Apa kunana odi je apa? Nah, karena ku odi ni kata itu nega ibadah solat tak pati gena, pasah lah tak pati gena. Maka mungkin kelaban cinta nah kulaban panjenengan Gusti Kanjeng Nabi bisa beri syafaat dekat kulaban panjenengan sedaja. Nekah sebisa ya toraki korang lebih nyon seporoh. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong sambutan seampun sampai aki sarang pengasuh TPQ Al Anwar. Moga-moga badane sambutan kipuruh nambah sarang kaulah sarang panjenengan sedaja cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sedaja menginjak acara selanjutnya pun engki kadintoh mau'izatul husna sebakal sampai yakina sarang semolja Kiai Haji Muhibbullah Ibn Kiai Haji Khalil dak seleraipun semolja Kiai Haji Muhibbullah bakta ban tempat abdina sediaki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sadatina al-alawiyyin, para habaib, para ulama, para asatid, wabil khusus al-habib al-ustad Umar bin Muhammad as-Saggaf, seampun la aparing nasihatipun juganan al-habib Ja'far al-Jufri wal habib Abu Bakar bin Hud al-Hasni wal Habib Ali Zainal Abidin bin Agil bin Talib As-Saggaf, serta para masyayikh, para asatid, semulja Ki Haji Mukhtar Sirat, sesangat badan kula muljaki Al-Ustaz Qasim, dan serta para guru-guru ngaji sebadan kaula tak bisa nyebut sedajapun nanging tak ngurasengin rasa hormat ben takzim badan kaula. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tahun mangken kaula ben panjenengan kiai paringin kesempatan kanggo irok-noro ahormat dekah lairipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar manter peringatan acara Maulid imalum mangken abektaah manfaat barakah sehingga insyaallah pujar dari majelis kadinto semakin nambah mahabbah cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben matur muga TPQ sebadan engkak dinto TPQ namanya Al Anwar insyaallah dadiakin TPQ se barakah istiqomah ila yaumil qiyamah ben mampu makluar anak-anak murid se berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Para hadirin sesangat badan kula muljaki leres napa sedabuaki dining Al Ustaz Qasim tentang seberkaitan kelaban pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu innama bu'ithtu mualliman. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muallim, menjadi seorang pengajar. Berarti pengajar nikah baik sing ngajar Al-Qur'an utawa sing ngajarin akhlak, sing ngajarin adab, ngajarin ilmu agama adalah statusnya sami ben Gusti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi eyotos sebagai pengajar muallim.
Berarti mun sampean membantu deka muallim, berarti membantu deka Kanjeng Nabi. Berarti mun sampean menghormat deka muallim, berarti sampean menghormat deka Gusti Kanjeng. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu menghargai deka muallim beliau. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abduman allamani harfan wahida. Sengkok ria siap jadi budak entang guru sekalipun mulang engkok ning sehuruf. Budak ni kayak pelakoh, budak ni kayak jual, budak. Maka mun beda orang ngocak dek bengal ngocak dek guru ni kelak bila entang guru mantan tang guru, alamat tak manfaat ni kawan. Karena ampun tak menghargai deka muallim, tak menghargai deka guru na. Engki peneka semulang kau leben panjenengan tentang ilmu agama. Mangkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak ditok yotos benih hanya sekedar untuk mecek daripada akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Benih sebelum Kanjeng Nabi tak ada akhlak, beda akhlak keng epa sempur. Nabi akhlaknya Gusti Kanjeng. Wa innama bu'ithtu mualliman, ban engkau yotos dengan Gusti Allah untuk muallim pengajar. Hadirin saya sangat beten kula muljaki mun sampian troo ningah enga apa Kanjeng Nabi alengki ban para sahabat, maka congok pelengki na muallim seorang pengajar. Mun sampian enga apa Kanjeng Nabi alengki ban para sahabat ketika mengajar, congok dak rema para ulama, para muallim ketika mengajar deka murid-murid tuh. Cakep sepele pengajar nih kah? Apa boleh reng mangken kocak kiai langgeren tak pate kiai. Dadi mono surbanan kadang kok lho kiai engko bene nek kiai kok nakuk sampeyan nih. Malah semua takok. Masih bene Habib yule permemper Habib menang jengguk kan lumayan pun. Banyak reng gelero ke gula bolan ngaku Habib. Ya pola nasurbanan dia. Cak reng neka pun nyameneronero. Jadi mun beda orang ngocak bilang tang guru mantan tang guru bener mun kocak napanya mana kelang keren. Neka justru Pak. Justru ulama napa pengajar se awal se ngak neka semulang anak ale bakta neka se luar biasa neka. Tanpa mereka anak kulit sampean tak kenal deka Al-Quran, tanpa mereka tak oning de arah kiblat, tanpa mereka tak oning cara nak sholat, tanpa mereka tak oning cara nak niat. Oleh karena dinto para hadirin saya sangat beten kumuljaki terus aki neka perjuangan Kanjeng Nabi sebagai muallim, sebagai pengajar deka umat tah. Maka mun beda orang ngajar deka umat Kanjeng Nabi, berarti orang kele ampun nerosaki perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin saya sangat beten kula muljaki kaula ben mancinengan banyak siapal situng bet qasidah neka. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan bita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ra'aitu ahaqqal haqqi, aku menyaksikan sesuatu yang paling hak, sesuatu yang paling benar, sesuatu yang paling berhak untuk kita lakukan. Hak tersebut haqqal muallimi, hak daripada seorang muallim, wajib kita laksanakan, wajib kita penuhi. Apa hak daripada muallim? Ra'aitul haqqa, ra'aitu ahaqqal haqqi, engkau aciling menilai perang si paling hak iki beneka ayyuhda ilaihi karamatan, untuk kita menghormati seorang muallim, menghargai jerih payah seorang muallim. Anapa polan sehuruf regana 1000 dirham tak kelar Pak boleh sampean Pak. Berempat huruf ngaji dak TPK Anwar nih. Bismillah bani sehuruf, ba huruf, sin huruf, mim huruf, sehuruf 1000 dirham tak kelar sampean mejer. Makan malah tuli mare lang keroyok lah.
tarik sambian setiap pertemuan sedirham beliau 1 juta sebelum tentang saumpama nih saumpama Ustaz Kosim dengan narjet ke sambian cek patot tah cek pantas cek sambian tibi tak kelar kok mulang kok sambian tak mampu mulang makanya kula dek madrasah ni tak gelem suruh mulang Pak benih kula tak ndak setia pengajar muallim enten ada pejerenah embun nyanyi entar ke madrasah polan nyanyi mulai nangis mulai diri TPK mulai nangis guru nasi etarmo oncen guru nobo en semua kangko semua dah rem menceringanan sampean cek tambeng cek beler al budak kelas lah bukan to akan to cong beneng kok pak guru tak harus baca siom tang buri marah teto bianan sampean ceringanan sampean cek tambeng apa cek neng ronyo murid lah mon kula ban manci dengan mon tak menghargai tak bisa menghargai dak hal-hal sing nikah cek harap kula manci dengan nikah tetia ndi anak se ndi ilmu si manfaat barokah tak kira cek benyan ngeno mre bingung sa ngeno ada keratindeng sekali san mesan ngaku subret truk kok re mangarala para hadirin saya sangat badan kumul jaki oleh karena gak dinto kula manci dengan tore sebagai muallim ampun cukup nih gato ayuhda ilaihi karomatan kata mon guru lo salam pun cukup datang boleh degan setia sutu alhamdulillah ya nyaman detik kiai dak iri ya mak tak bingung saya kan mulai Agustuson garu aku lah tak buambu alhamdulillah tak luang sekali roh beres ngakane mandiman alhamdulillah mentar muka insyaallah nak foto kon manci nanti nak foto salihin salihat muti'in muti'at amin Allahumma teti ngeregani ke guru mun tengkana guru ni tak mentai regani pon cokop Gusti Allah sing ngeregani tahu sama menghormat sampean ke guru tak nuntut para guru nih untuk menghormat dek ke guru enten karena Allah Ta'ala pun begitu menghargai dek ke para guru baneka dek ke para ulama pun cokok jaring orang sing ngaji baik yang kak derajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat orang sing nyari ilmu orang sing beri ilmu tineng Gusti Allah pateki lemon sing ngaji baik pateki derajat terus dak remes sing ngajar ya cak ngilangake guru cak muang guru ne ke dikuku ditiru dabuna Romo Jasim bilang guru iku dikuku ditiru guru ne pacet etero sakapina nengah etero pegulin etero ibadah etero anak kulit sampeyan ne kenero guru oleh karena gak dinto bahwa untuk menuju kesuksesan dan mencapai keinginan daripada orang tua, aku yakin sedoteng nih kesan di anak ada turun di anak pecandu narkoba tak ada pak. Kau yakin sedoteng ke bini kalau laki ben bini kesan di anak tak mungkin turun di anak si ahli joget tak kira. Tapi bapak nu apa sakit joget dia pantas. Dia bunuh Ustaz Kosim dulu. Turun di anak nego tasbih. Ahli Al-Quran bapak kok lagi dek meloloh cepat apa can cekson lemon lagu en lain idalaila apa ingkar janji siapa ingkar janji Mas Habi ki kene ngerasain ari ada lagu tem adonggelin tem lemek tetiran seneng re apa can gula selambrit para tetirin gendeng kapi saban pak burung setirin berarti penter sampean leto recek reng di jene lema saungku lemarin kalau tak bahas saungku keng takut beda boleh di jene lema bahwa kang tungkang buri le senyong ngore kepah kembung kalau pas syuting di HP mon akal kake beres tungkangnya orang ngamuk mun otak kebean beres kakek tunggangnya orang aja kakek ngamuk tak terima tunggangnya buri syuting pun ampun aban pada biar ya kamu sokul bereng selambrit saban pak
Cak cek gula Pak. Corok norok benih di sana jangan. Urus di sana TV atau sang urus. Sang urus kaki siapa? Keng pula mikir Islam berit banyak nak kanak bu lembu. Mun salakar sampean seneng ketibi ilah ketibi. Cak ngajak orang mur salah kaki. Cak ngajak orang nih ser nak kanak harapan kau le nak kanak bu lembu. Mun setua tak keneng Arab lelede. Karena mau ketemu dateng tinggi. Tak dateng. Tak yonceng nama yonceng tinggi. Letak pokrongku. Lamun kiai suruh adede, Ustaz Qasim suruh adede anan sampean tapi saya ngerosak Pak. Apa kira mari gara-gara bangunan nih kah? Ini bangun berapa tahun dia tak ditetip, ngerosak sekejap lah. Orang abangun nih kah tahunan, mata yablughul bunyanu tamama, mata yablughul bunyanu yauma tamamihi idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Kapankah pembangunan ini akan selesai jika engkau membangun tetapi yang lainnya merusak? Anan sampean sampai ETPK, mun parlo cuma dedek ning Al Anwar, sabak anan sampean lem Ka'bah. Dedek lem Ka'bah jak keluar dari Ka'bah. Keng keluar di Ka'bah bisa ngabes saget joget ngak nika tolos Pak elang Pak dedekna Pak. Orang ngerusak nih sekejap. Laukana alfu hadimin wa khalfahu hadimun lakafa. Andai kata ada orang 1000 yang membangun, 1 orang yang merusak cukup. 1000 orang saya bangun, saya ngerusak situng cukup. Fakaifa idza kana banin wa khalfahu alfu hadimi? Bagaimana jika ada orang yang membangun, 1 orang yang membangun, cuma Ustaz Qasim saya bangun, saya ngerusak 1000 orang Pak. Saya bangun 1000 ngerusak situng pun tak ada karin apunan. Oh cole mercon je tak ada bangunan. Nangkar gula beneking pulan kesocen enten abak rela tak gena tore anak kanak bu lempu reje patau de kong bengkong rik burik de ya ji harapan kula bon panjenengan kidiri nak kanak ni kepunan mon mati sak kirim Fatihah ya anak sentar ke kuburan tak kira sampean seneng mon mati yen trek oleng kan tak kira sampean terongak nikah. Engki demi engki. Mari kerjasama ulama, kerjasama bi umaro. Atare de ulama, atare de muallim, atanya de pengajar kadinapa. Mun kira tak cocok, mun kira ngerosak, ajak cek teng bedeteng. Tikal masa ocakan kula ne pun tak manti, ocak kula ne pun kebeci tak ngurus. Sengkarong kotek para jakake. Poro ne ketak bekal peti. Obat ni tak bisa mepeti dek badan kecuali badan ni kepada poron awak. Orang ni tak bakal sedih dek nasihat kecuali orang yang peteng ate awak. Poron orang gini kah? Cak parah kalau ben pertunjukan ngak nikah. Yen ten sangkun kula terus tak omongan ni kelamare sangkun. Keng le di odi wa bi Ustaz Qasim kula. Merangak boleh kula. Ambek kocak cek rok norok benih di sana tibi jan. Keng Gusti Allah tak menilai menikah. Sepenting usaha kau leban panjenengan. Perkara tak toro apa cak? Keng harapan badan kau lah dari TPK Al Anwar bakal keluar anak-anak murid, keluar anak-anak didik seberakhlak, seahli ilmu, ahli Al Quran, akhlak tepak, akhlak mapan, kering sepona. Nih keharapan kulit sambian. Mentar mau ketidak masih manfaat. Siap tabit lah malam. Kalau lapar kabir pun. Mantar muka insyaallah TPK Al Anwar tetekin TPK se manfaat keluar anak-anak murid seberilmu seberakhlakul karimah insyaallah para asatid para guru sedaja saya mulang ning TPK benekah mantar muka para lanjang umur sehat walafiat sedaja saya nolongin pembangunan saya nolongin TPK saya terus membantu saya dakwah untuk membantu muallim membantu nerosaki perjuangan Kanjeng Nabi para guru para muallim sing ngajar mentar muka pagi pasanding Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah jak kene ateh selamanya kebenaran akan selalu nampak kebatilan sekalipun banyak tetap batil salah tetap salah tak mungkin salah bakal makalah bareng sebener keng cuma tunggu bektoh pacat bareng bener neka abid se nampak bareng coba nika sekejap keng sekejap mare ya sekejap pujar bareng sebener neka empon jak kebater
tak mungkin bisa kalah, kebatilan tak mungkin bakal menang deka bareng sesai, bareng setepak. Keng hanya Gusti Allah Kak Dinto memberikan tawaran ke kul panjenengan kemah orang sandi kelebihan harta, sandi kelebihan tenaga, sandi kelebihan ilmu untuk membantu dakwah Kanjeng Nabi, untuk membantu mensyiarkan agama. Bener Gusti Allah tak butuh bantuan. Mohon bener yang ngocah Allah mek bantu, Allah Taala tak perlu bantuan. Sami bener nih kak. Tak salah ocak orang nika. Pada orang ngocak pangeran tak butuh sembe, terus kulit sampean tak nyembe. Pangeran tak perlu sembe, bener. Terus tek sembe. Apa perlu nyembah mau tek sembah? Mau tak perlu tek sembah? Lah, Allah Taala tak butuh tek sembah, tak butuh. Keng kula sampean saya butuh nyembah ke Gusti Allah. Allah Taala tak butuh bantu untuk berdakwah, untuk nyebarake ilmu agama. Keng kula sampean saya butuh akidah dakwah. Tung situng orang ni kayak catet, Pak. Cek kebeter, Pak. Syukur niat nolongin Gusti Kanjeng Nabi. Ayo hormatin guruna. Regenin guruna. Bantu guruna dengan cara neng TPK bulan compok jegeh akhlakah. Iki congo sandi HP esen HP je apa anak-anak sambian. Takok suruh suesena. Takok ese kebokep melolo. Congo cak peneng. Anan sambian ni kebon benyan neku HP tebang neku Al-Qur'an, Pak. Nonduk ya dan HP tak pernah nonduk ya dan reng tuan namun parlo semalam nonduk ya dan HP kok. Olah anak oleh download namun yang Play Store aja. Anak nonduk ya dan HP melolo. Ya dan guru na tak nonduk ya dan reng tu tak nonduk. Ya dan HP tek neng ganggu sekali. Ya dan embun. La ilaha illallah. Pas dek remah anak gula. Mau pahilaban bi anak dia dek remah. Pas anak bengal nyerangap nyentak mantelik mencelak dek rem bapak apa nikmat tau di munela ben bi anak Pak ada nikmat ta sabak itu beki sabak pun tu kurang dek rem ya ede je sidogiri elao lebak sari bere pajeren bikin kok ngocak tang pun tu ngocak sponsor kan repot ya lepas taber bayar apa masih taber ngoreng ngarokok taber pondok tak petaber, majelis petaber, pengajian petaber, perkara tak ngaji bacaan, hendik praben, petaber, entro maju, petaber ke kiai tak langkong pola, abah aku lebihan petaber, mana biar pangki kiai, kiai kaulah hendik praben ni compok mak pola bedeh, lanceng saya cocok saya keratu mau ke panjenengan, sini ka abah aku betul you ning tu kaulah kita nemu cutu dak ya abah semator, sini ka sampean ki sini ka. Kulen di praben kiai di bola ajunan cocok lah anu maksudnya orang cocok dak panjenengan cocok keratu deh lah bener kan saya cocok bener saya salah paham yang aku keng hari ya kedua orang makin banyak sih salah paham romoro lek tuduh romoro lek yarane kulen ka kejadian bulan molot setepongkor neng ngetol nih ke motor kulen letu Pak motor kulen letu pada gerbang tol kurang lebih 1,5 kilo ledu rebong dengan ledu tak rebong ngokos bonan akhirnya kula jalan soko bi tibian sopir kula bi bareng kula bareng tol karena motor macet ledu akhirnya kula jalan soko nelpon ke panitia kula ke antara ka nguling antara ka Alas Telogo di Alas Telogo ka nguling ke Dawang terakhir ka Ketapang Probolinggo kula nelpon jemput aki kula ki ki kipun sekarang pun jemput sepeda ngereng jemput sepeda entar ke Alas Telogo dan teh biar Alas Telogo acara singkat tahlil tak langkong bola berdesa di mobil kula tronye wanah kula di musibah motor kula letuk tro mangken kula entar dek nguling sarang dek Ketapang Probolinggo beri pun lastar pebeli kula nyewana tak nginjem gula pas tinggi ngocak Pak kartonya mana anu kiai mobil gula bekta pon mbok ikhlas panjenengan kipun bekta Pono tak nemu gente cek pembeli. Engki datang montok tak bertulisan di pinggir Pak pemburu janda. Ari ya jangan guna. Tak etompak abe butuh. Etompak engkau maloh jangan guna. Nyoper TV gula. Tar kenguling can oren. Ngaku bene kiai bi gula kok. Terangaki Pak kalau takut jadi korban cak ring setia banje langsung parseku melolo curiga melolo jak macik keren nongku kiai takut dia
Si motor pemburu janda. Ya kereda rem apa hai kula Pak. Entar ke Probolinggo saya kata pangki sini kaki ya. Tuh. Rem merejaan kula pah bertulisan pemburu janda rejaan kula. Nelpon ka orang tak langkong buang atau tulisan kentia lafad bi kula lagi. Ongki kalau pai kula lagi buang tak apa-apa. Tuh hari ya jangan kula mau lako. Selamat tak pate viral Pak, tempat viral engkau ada. Mon pemburu hantu yang pemburu janda Pak. Insyaallah ntar mau ke manfaat saja. Mulai keluar jin berarti turun engkau dah Pak. Mantar mau ke tahun boleh bisa pangki boleh insyaallah. Jadi pesan gula bantu muallimah. Sampai bantu muallim berarti bantu Gusti Kanjeng Nabi. Tak sampean tak bakal mampu membalas perjuangan daripada muallim para guru kecuali kelaban cara bantu insyaallah. Nek kelaban cara ngak nek insyaallah bantu nek sakonek ngeringanaki beban daripada guru dengan cara didik putrana sampean selama bede compok congo cek perosak cek pancor karena didik nek abid adidik ataonan adidik pancor kelaban tontonan sangat sama sekali tak mendidik sama sekali. Sakonek matur muga dadi ilmu manfaat barokah majlis napa TPK Al-Anwar matur muga insyaallah tadi yakina TPK majlis tempat sebarokah amin Allahumma amin hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil hadza ma lazima minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekak dinta tausiah nasihat si ampun sampai yaki sareng semulja Kiai Haji Muhibbullah Khalil muga-muga nasihat keburu magtaah manfaat ka kaula sareng panjenengan sedaya si ampun memotivasi kepada anak-anak kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Para rabu sejaja sepada mulja puncak acara pada malam kadinto engki kadinto doa. Namun sebelum pemausan doa dan kula selaku pembawa acara dari awal sampai akhir kurang lebih nanyoan seporah menabi beda kata-kata sekorang saya monggo panjenengan sedaja dan doa bakal sampai yakina sareng semulja Kiai Haji Mukhtar Sirot dari Tenkula selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa'fu anna ya karim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa judika ya akramal wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li wa la sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna du'aana du'aan mustajaba wa ja'alna min awliyaika wa min ahli ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma tim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi